Evo nas u još jednom klipu gdje ću pričati o Bitcoin Nation sajtu, konačno. Šta se dešava? Šta se dešava s ovim sajtom i zbog čega je bio čitava 2 dana nedostupan, nije radio kako treba i tako dalje. O čemu se to radi? Koliko sam uspio da provalim na Discordu, radilo se o tome da je admin, to jest vlasnik sajta, imao nekih problema sa hostingom, tako da iz tog razloga sajt nije bio dostupan. Sada je dostupan, znači konačno se sajt vratio, tako da možemo da nastavimo da zarađujemo na njemu. Sad, ima nekih izmena koji se mene iskreno ne sviđaju, možda su izmene logične, ima logike da se desila ta izmena koja se desila, ali nebitno, znači nebitno šta mislim ja, bitno je da se sajt vratio i da radi. Vrlo je bitno da kažem, ako ste slučajno imali nekih problema, znači ako nisu dobijali znači tokene, ako niste imali proizvodnju, idite na Discord, znači idite na Discord kanal, kada uđete na sajt ovdje imate Discord i slobodno znači pišete adminu da niste imali proizvodnju resursa ili da niste od domestic salesa zarađivali tokene. Kako bi on to proverio i ispravio? Znači, ako odemo u Ministers Communication, svi znamo znači šta je tu vam je znači log zarade i potrošnje. Vidjet ćemo da je zadnji log bio pre današnjeg dana, bio tek 4. jula, a danas je 8. jul, znači da 4 dana ja nisam imao proizvodnju, tako da sam ja rekao adminu da mi to ispravi, znači da za ta 4 dana da mi isplati resurse i da mi isplati znači od domestic salesa tokene. Šta je još neke nove sitnice što sam ja uspio da primetim? Imamo sad znači odvojen market i odvojen tokens exchange. Čini mi se da je bilo sve na jednom, ako se ne varam. Znači imamo tokens exchange, to se sad sve malo lepše radi. Znači trenutno je cijena oko 1,2, sad nije satoshija nego 1,2 centa za jedan token, to je za jedan Bitcoin Nations token. Sad, šta je fora? Što to je bila posljednja cena po kojoj je prodato. Evo, znači ovdje koliko mogu sad da prodam. Znači 0,01105. Znači da ako imam 784 CGM tokena, mogu znači da CGM tokena, Bitcoin Nations token, znači ako imam 784 tokena mogu dobijem $8,55 odmah, ako imam 4000 tokena mogu $40 dobijem odmah i tako dalje. Ali ako vi ne želite po ovoj cijeni, znači vidite na amount, lupam 40 tokena po cijeni od $0,5. Znači ako ja otvorim znači ovaj order i neko kupi, ja ću dobiti $20 nazad. Idemo samo na market order. Ako bi otvorili ovako, onda bi ono automatski tražilo, znači, da li postoji mogućnost da ja prodam 40 tokena za ovu cijenu i automatski bi se to završilo. Ako idemo na market order, onda bi izbacilo ovdje. Znači, ako hoću kupiti, onda je, znači, neko hoće da kupi, neko hoće znači ko hoće da kupi ovaj token, lupam 100 tokena, treba da da $1,5. Tako da, eto, to su neke cijene trenutne. Sad ako pogledamo dole, znači cijene rastu ili opadaju, zavisno znači od korisnika šta je hteo i koliko prodaje. Tako da, drago mi je što možemo da zarađujemo na ovom sajtu. Sad malo lošije vesti, a to su da se promenilo pravilo za withdraw na ovom sajtu. Samo da vidim gdje je beš withdraw, verovatno ovdje. Zaboravio sam. Iskreno, znači, meni se i dalje više sviđao
onaj prošli sajt nego ovaj, ali dobro. Znači, meni se više svidjelo. Da. Ali ovdje izgleda tu ne piše i dalje. Da li piše u gajdu, da li to ubacio? Da. Sad ću da pročitam, pa ću vam opelike... Aha, da, na primjer, moj limit je 97,08. Znači, ako imamo 10 gradova i 100 u depozitu, možemo $210 da vučemo. E sad, ako nemate ni jedan grad, pardon, ako nemate uopšte depozit, puta, znači cities puta 1 plus depozit puta 0, ali je ovo komplikovano, znači, if you have 10 cities, da, evo, znači, ako imate 10 gradova i 0 depozita, možete $10 da povučete. U prevodu, što više novca ubacite, više možete povući. Sad, nije da je to srazmjerno u fazonu, ako ubacite $100, možete 50 da povučete, nego je korist u našu stranu, ali opet, u principu, evo, ako imamo 10 gradova i $100, u depozitu $210 možda povučemo. Znači, nije to u fazonu, ako imamo 10 gradova i $100 ubacimo, da možemo $50 da povučemo. Znači, ne možemo nikako da breakujemo ROI, to jest da vratimo uloženo. Ali opet je bez veze. Sad, admin se brani time da je on ovo uveo kako bi osigurao, znači da sajt može da radi dugi niz godina. Šta to znači sad za nas? Možda u neku, zato sam rekao da nisam siguran, znači možda u neku ruku sigurnost, a u neku ruku malo je bez veze što sad ima taj neki uslov, ali dobro, kažem. Sajt za sad radi lepo, brz je. Ja ću nastaviti sa snimanjem ovog sajta. Trenutna zarada dnevna od domestic salesa mi je barem 1,43 CGM tokena. Još nešto, ne znam da li sam napomenuo u prošlom klipu u ovom sajtu, uzeo sam 170 CGM tokena i uložio sam u moj account, znači uzeo sam ovaj kao kredit, vratio sam možda 2, nešto, zato što imam kamatu, znači kada uzmete ovaj kredit morate ući na bank-lance i svaki put kad imate određeno koliko vi želite tokena da vratite, znači ukucate ovdje amount, idete pay off i onda vam ovaj iznos ide dole. Možete uzeti kredit na kredit, ali to vam ne bih preporučio, igrajte pametno. Trenutna proizvodnja, evo trenutno proizvodnju da pokažem, znači idem na budžet, evo ga budžet, domestic sales, znači što se tiče hrane, production je 981, što se tiče drveta 418, nafta 15,4, struja 1492, voda 440 i consumer goods samo 2,2. Preskupo je, znači preskupo je. Consumer goods su preskupi da napravimo. Čini mi se da košta 100 aluminijuma i 100 čelika kako bi, i ja mislim čak još nešto, kako bi mogo da napravim jednu zgradu, znači koja mi pravi consumer goods, ja imam samo 2. Nisam siguran, možda ima i nekih drugih načina, ali sad za sad to je to. Od svega toga, znači kao što sam napomenuo već, ja zarađujem 1,43 CGM tokena na dan. Sad, po nekoj trenutnoj ceni kolika je to zarada, mislim, sad, ne znam koju cenu da uzmem, mislim, mogu da uzmem ovo, vidite da su ovdje imali neki skokovi, ali dobro, ajde. Neka bude da je 1 cent, eto, 1 token trenutno. Tako da, eto, koliko mogu da zaradim, mislim, dnevno zaradim možda 2-3 centa. Ali dobro, kažem, tek je počeo sajt, tek je ovaj nov sajt na ovom novom, tek je prebačen sajt na
novi izgled, tako da bit će tu još dosta registracija, još dosta ljudi i samim tim veće potražnje tokena, a i to će naravno utjecati na cenu. To je to što se tiče ovog klipa. Ako imate neki pitanja, neka uvijek ostavite komentar, lajkujte ovaj video, šerite, subscribe na moj kanal i to je to.